Voin hi September ni som ni le pasari ania thotan ni chibai thaber kan buka cheu bazar chanila hian milongai thlachin tu te chuan in riat vek angin jingtin daruk le mini som panga a kan dam chuan khovel chanchin thar kan ron puang thina khovel mun sang sang chanchin thar lam berber riat nan milo mangzel turin kan som cheu US President Joe Biden chuan India chu United Nations Security Council permanent member ni nge yadu ti soya India chu nuclear suppliers group a po telve tura du thu soibok President Biden le India ram Prime Minister Narendra Modi te hi White House a inrin ni khan in komin Biden hian UN permanent member le nuclear suppliers group a India telve tura adu thu hi soya Biden chuan kumin August thachunga India ramin UN Security Council President ni na achel chungin India chu a chetha hle a hroi tu chak tak ani ti alantirani atibok India hian hun rei to takatang khan UN permanent member ni hi alo tum to a UN Security Council hi siam thar tumna a omna rei to shim boka tuna hian UNSC a hian permanent member pangale non permanent member som omin non permanent member som ramte hi kumni tram ani a UN General Assembly a thlan an ni thin ani tuna UN permanent member te chu Russia UK China France le United States te an ni a heng ramte hian UN Security Council in an thurel zinga an du lo chu pass theilo wadan theina veto power an neya tuna hian khovel mun sang ramte ayo ang dewa permanent member siam danglam hi rotna a mekani Nuclear Suppliers Group NSG anti hi member somli pakwa omna pol ni in khovela nuclear sumdon na lama thu nei tu te ania kumsang ni som paruk me thla tang to khan India hian NSC member ni hi adil to a ma se China chuan non proliferation treaty NPT a mingziak te chok member ni turani ti in India hi dang tlata India le Pakistan te hi khovela nuclear power nei ramzinga NPT ziak du lo ania India in NSG member ni adil hnulok hian Pakistan chuan member ni adil ve ngalani Japan ramlal fanu mel thatak mako le kolesa akal puithin abial pa chungchang hi kumsang ni som pasari vel khan thangwak to a achan po in nei tuma anin hual wangani hunenge mochen in nei theilowa anom nuwa anin nei theidon nai ni inalang hemi te panni hi anin hmangai na kong abum bo angrenga mako hi Japan ramlal fanu ania abial pa ke komuro hi mipa ngai lalthi sen kai ni lo ani wang ani pakhata ma se chu an boina lian ber ani lem lo kumsang ni som pasari khan anin huala lalfanu mako hian mipa ngai lalthi sen kai lo anei chuan lalchung komi ani na hlo don ti na ni a Japan rama hian meiche en lal thu thleng an lu ve ngai chong lova meiche tan lalchung komi ni na kalsana mangai ber nei kha thil har satak ani lem lova an chung te po in an pompui maya ma se boi thak deuh dang pakhat chu kei komuro nu le angai zong hlui te chuan sum le pai chungchanga boina lian tak an lo neya he hian kumli chung zet anin nei hi a kham ta ni kumsom ni pokomi mako hi emperor hlui akihito tunu ania tuna hian an harsat na hi ti kian ani ta ka wangin in nei lam man soiri ta a chuti lai chuan lalchung komi le saten lalchung ko an ni na an kalsana wanga zang na dom na Japan ram poisa yen tlu le ding on za somnga hu zet ham thatna an nei turpo mako hian a kalsan don ni in Japan ram media te chuan an soya October tha hian anin nei hun tur an puang chiang don ni in an soitel bok heti la hian Japan ram lalchung ko thu puang tu Imperial Household Agency chuan official in engma an la soilo thung heti lai hian Japan media te chuan komuro hi tuna hian New Year ka meka asam zo in ahnung lama aton ko thei hle ni in an soya Japan ram social media komuro soisel na hi an sanghal hle mako le komuro te hi anin nei huna chuan Japan rama omlovin New Year ka in ben belantum ni in soi ani Iceland rama chuan Europe khomwal puiram zinga ama saber ni turin mipa aya meichia tamjok na parliament an nei don Iceland ram in than nei zo tak result be sei meka
Iceland ram parliament Althingi a hian member somruk le pathum omin tuna alandana chuan heng member somruk le pathum zinga somthum pathum chu meichia an ni dona parliament a seat zongjong za somnga pahnih chu meichia an ni don tina ni kumsang ni som pasari in thana khan Iceland parliament member tan hian meichia somni pali thlantlin an nia kumina hian meiche member pakua in an pungdon ni in alang Europe khomol puiram zinga parliament a meiche tamjok naram hi alaum ngai lova Sweden parliament a chuan member za somli pasari meichia an ni meka Iceland a hian meiche tan bi ka seat hausak an nei ngai lova ma se party then khat chuan an candidate neya meiche tel nge ngai zat bituk neite anom thunga Iceland ram hi mi pale meiche in tuklan ber na ram zinga chhiartel ani reng hrimhrima sangka zakua somruk le pakhat dei to khan engkima na tho in angani chuan mi pale meiche hlo a in zat vek to a sangka zakua somriat khan khovela masaber ni turin anram president atan meichia anlo nei to ani tuntum in thana hian pirate party candidate Lenia Rin Taha Karim chu thlantlin ni in ani hi meichia kumsom ni pakhat mi chawnia Iceland rama MP ni theino pangber record thar asiamani kan channel siam titlama kan soitong khan Myanmar ram hi kan unaute omna kan thla tu te hniak tam tak omna ani awangin mizo te thinlunga hian anep theilo reng renga chu wangin spring revolution kalmek chungchang po hi kan thu thar ngai ven ber zinga mi ani ti kan chiang em ani chuti lai chuan Myanmar ram hun sang internet an off awangin thu thar engemaw zat kan puang thei don lo ni in alanga thu thar le rin tla kero pon chun zum zel kan tung don ani inrin ni khan muse township a maingu mel za panga kho a Mytel telecom tower siam that tumakal Mytel staff pakhat chuan palpu bomma rap fupala ake chan parami tlomngai pol chairman Gio Than chuan hemi chungchang hi soin company staff te hi truck te in ron kala panga paruk vel an nia hetianga van duina tok ta hi kumsom ni pakomi ong thu ania Mandalay Thanpadi khomi ni in Kutkai military hospital pan pui ngal ani a lasio lama lak pheile ni ang ati Muse township le chevela tower naya hian mi tu ma kallo turin hria tirna chu ania ma se heng mi te hi Mytel company na thok ni in tower siam thattu makal an nia palpu bom an ti puak ta hlawa ong thu hian ke pha nei to lo ma se thi mai hlau thon om mani lova biak theyani anti military council le chon state councilor ong san su chi veng tu abodikat nula chori state chu section 505A of the criminal code mangin Myanmar khopui nai pi do hom chunga number 1 city police station a September ni somni pathum khan manin thu boy an siam sak military council sarkar in February ni khata tanga thu nei na an pong lak nu khan ong san su chi veng tu ASI cheri I chungchang hi thu thang diklo tak tak atam maya tunthengin police na ala thok chun jom ringa nai pi do police headquarters a om zela ma se tuna hian national unity government tenen in kung kai na anei tia pu awangin man ania thu boy or tir ani tani Myanmar police CDM channel in soidanin NUG Ministry of Defence chuan CDM zamdu police te chu CDM code a pechuaka ASI cheri po hemi chungchang a hian pu thluk theina khop thil hriat anei aniome heti lai hian sipai sarkar ho tu min ong lang chuan zirlai kumsom pani chin chunglam te chu vaccine pe in school an lu le theidan tur ngai to ani don ti asoya heti lai vaccine sipai sarkar Central Committee on COVID-19 Prevention Treatment and Control chuan school no pangte zualte chu October ni somni pali thleng school an kalphal alani lo ti an puang thung Myanmar ram chung hun sang sipai sarkar du lo na kong zo le banar tar chuni tin kalpui alani zela heti la hian pale PDF te chuan an township police station lian ber chu an hal ti an puanga heti lai vek hian inrin ni khan nai pido a insane prison a bom voinga apuak antia engthil nge thleng ti ero hriat chian ani lo thung inrin ni khan kayar state a Dimoso township a Burma sipai le PDF trangrol te chuna satakin an in ka pa thile hliam zat pon chian ani lova inrin ni ve khan Kachin state a Fakhan township a KIA te chuan Burma sipai motor tlan lai chu
bom manga bein sipai zavel line liaman tuar anti mazima news inata landanin PDF te chan atha hret zela sagai nga phei chuan an din hmun atha to hlea heti la hian chin le kaya state a po sipai te om hmun an chu puya an lu sak lek to a yangon lama po silaya inka na athleng tran zeu to bok Spring Revolution kalmeka hian Myanmar ram mipui zong in sipai sarkar an dolawa sipai sarkar du party United Solidarity and Development Party engemaw zat an oma chubaka chon state then khat chuan an mani state tan bik chawa bein sipai an do boka boruak a chiri in thudik le dik lo thang vela tam hle a Mizoram lama tang chuan puan sualte tute molo tan bik vak emote kha om theya phim khur angai hle ani heti lai hian Mizoram kho engemaw zata Myanmar ral tlan te ro Mizo tlongwai na hmanga tuam hlom zelan nia India ram sarkar lai puina khap chung po in Mizoram sarkar le tlomngai pol sang te chuan an unau te chunga hian that an chhuah chhun zom rang thungani bazar chani lo thlir awangin lom thu kan hri chea vain ni thar dom takhi itan mal somna ni lo ni se hun nuam tak mang turin du sakna kan hlan le ache